Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Parlok hagane ka video ngan hikaya pi ya ka step ko masuk kumno ba yada ya ka Gmail account ka jongpi na ka jing sya hak namar man kasni ni jupenan kam ya ka Gmail account jongi ban page video ban sign in haki website ba fer but donru na preng jongi ba penan kam ya ka Gmail account ban le online business ka bale YouTube nang ta ki network marketing bat ki online business ki ba haban penan kam ya u Gmail account te menta parlok klem da slam yang hikai no epi kumno ban like na ka jing sya hak ya ka Gmail account jongi haki hackers ka step ko ban kong parlok pide ban le sya Chrome browser lane sya uno browser ba pip chat penan kam nang ta parlok satho myaccount.google.com hangne parlok pide ban penle jingmut bha karu kom tho khnang ba pin om bakla lada pila dep tho kumne parlok sa klik go hangne parlok pide ban scroll sa right hand side ba sa klik kene ba tho security hangne parlok sa klik kene ba tho protect your account hangne parlok pide ban add you phone number but you recovery email nang baka Google kan send message pi ha phone number lane ha recovery email lada don mano ba pendon kam bakla ya u Gmail account u jongpi ban add phone number sa klik kene batho add parlok hangne parlok swaban add u phone number fi don kam swaban tho u password jongka Gmail account ke jongpi lada pila dep tho u password sa klik kene batho next hangne parlok sa tho sa yu phone number u jongpi kajing at yu phone number parlok kaya rapru yu pi hadin habut lada pi kumklet ya u password jongka Gmail account ka jongpi nang ta sa klik next sa klik okay parlok lada kami kumne nang ba pinyo ya u verification code hangne parlok sa pendap yu code balasen nya pi hapo message lada pila dep tho yu code parlok sa klik next hangne parlok sa klik done nang ta sa ton on sa kane parlok nang ba pin like na ki jingma haba fi sign in bat pli haki website ba fer sa klik continue ban ton on ya kane hangne parlok sa klik ton on menta parlok sa bakno na kare kapi te parlok haswa bangan at yu recovery email ngan le shwa ya ka two step verification te parlok kumno ba pinton on ya ka two step verification klik kene batho two step verification parlok da pila poi hakane kapi sa scroll down parlok da pila poi hangne parlok sa klik get started hangne parlok sa enter biang yu password jongka Gmail account ka jongpi da pila de parlok sa klik next da pila poi hakane ka page parlok sa klik continue mene parlok namar bangale dep at yu phone number te menta ngam don kam subat at yu phone number ka Google kala dep at lajong automatic hangne parlok pide ben jit kawai text message lane phone call khnang ba pnyo yu kut nuksa hangne ai text message lada pila dep jit kawai parlok sa klik send menta parlok pide ben app shwa shipang haduk baka Google kan send nya pi ya u kut
Lada ka Google kalasen nya pia ukut sa kopi nang ta sa pis hang to batho entar dekut. Lada pila de pendapi ukut perlok sa klik next. Hang ne perlok sa klik turn on. Menta perlok sa leave no nakane ka page. Mene perlok ngampat pen IEP kumno ban at yu recovery email. Tem ta perlok ngan hikai no EP ban bu yu recovery email. Menta perlok sa pen hier siapo ban sa klik hang ne batho recovery email. Hang ne perlok sa tho yu recovery email ujong pi. Nuksa kumne perlok kumbanga tho manga. Lada pila dap tho yu recovery email sa klik go. Lada pila poi haka neka page perlok sa check yaka email message bawan haka pun jongpi. Nang ta sa klik direct yaka neka message. Lada pila poi haka neka page perlok sa klik yes it was me. Da pila poi hang ne perlok sa klik done. Te perlok tang kini ki step ki basuk. Ban yada yaka Gmail account ka jongpi nakajing syahak haki hackers. Parlok lada pitang thanmai haka neka channel ka jonga singo bha subscribe sa turn on ru ya bell notification khnang ba phintik lada nga penmi video thanmai singo bharu parlok banya like bat share lem syaki parlok ki jongpi. Kublai sibun parlok ngin saya kenduk biang haki wei petki video.